Lephalale apo ndi haya zwiṱitshi zwivhili zwa muḓagasi khathihi na mulonga muhulwane wa malasha kha shango nga nnḓa ha izwo zwiṱitshi vhupo uho dzika. Zwi tshe hezwo ralo miṅwedzini isi gathi yo fhelaho vhupo uho vha ho ḓala misumbedzo. Ho vha na nndwa vhukati ha vhakhanselara vha ḽihoro ḽa ANC vhe vha vhona masipala wavho u na nedorobo vhararu u bva nga ṅwaha wa 2011 kha khetho dza mivhuso yapo. Zwa zwino nedorobo wa DA vho ṱanganedza khetho u bva kha vhakhanselara vha ANC. Ino vhege maḓana na maḓana a vhadzulapo vha vhuponi ho fhambananaho vho vha na dzulo ofisini dza masipala wapo. Tshigwada itsho tsho vha tsho ṱahisa mbilelo malugana na nyimelo ya polotiki khathihi na u shumiswa ha maanḓa nga nḓila i si yone kha masipala. Nyaga uri ANC e temo e to kuba makhanselara a loring a defiele mandate wa ANC yo loring the people in large ba voted ANC da banyaka clarity banyaka di answer banyaka or ANC e ba botse hore ba voted why are they sitting there batho ba ntse mo banyaka dikarabo ba votile ba bontsha mayor or mayor ashu ba ebe mayor wa bona. So now ba tsere nako we came here or ba thewe ba to kuba makhanselara a bona loring a defiele mandate le rena as community ya go marapong rena le khanselara tse 3 so loring salary di kuba last year a re sa dinyaka di ya khira di hira ma comrade di fa ma comrade mebereko. So now re nya gore mebereko e bulelwe each and every one mo lephalale. Even though you are not a comrade, you are not falling under ANC, you must get recruitment. O kere recruitment equally o tshwana le batho ka moka, whether you vote, whether you fall under ANC or EFF, you must get each and every opportunity equally. Vhadzulapo vha ri musi vhakhanselara vhapo vha tshi khou lwela maimo a vhathu vha na mvelaphanḓa kha nḓisedzo ya tshumelo. Vhunzhi ha vhathu vho lavhelela uri komiti ya ḽihoro ine ya khou langa i dzhia tsheo malugana na u nga shandukiswa ha vhurangaphanḓa. Ebe ke nyaka gore ba ilukishe ebe ke kgopela gore go sa ba le dingangisano go re tla mo patabeng ya baetapele. Ke na le nnete gore Nndwa ke yona e palisha dilo tse dintšhe gore di ka o ka ba le tswelepele ya mathomo e tshwantse ba ilukishe ko re ba kwane ba nne fase baetapele ba hoye ka moshito o teng. Musi vhadzulapo vha zwigidi vha tshi ḓiwana vhe kha u konḓelwa nga ṅwambo wa maanḓa a vhorapolotiki vha ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Limpopo vha ri madalo a mafhelo a vhege nga vha National Working Committee a ḓo sedzulusa nyimelo ya polotiki na kushumele kha iḽo vunḓu. Over the weekend, the National Working Committee of the ANC will be visiting the province of Limpopo. Amongst other things, they will be interacting with structures of the ANC in order to assess the state of governance, service delivery, as well as the state of the organization. Kha region ya Waterberg ine ya vha hayani ha vhupo ha Thavhazimbi na Mukhalakwana i khou lavhelelwa u dzhia luvhanḓe kha madalo a National Working Committee. Izwo zwo sia mimasipala iyo i tshi khou livhana vhukonḓi malugana na nḓisedzo ya tshumelo.